ki barjala ki basa ahi thai majai ki laseng thamai hadu santli snong da ka bakam artat baki long ki rangba snong ne ki mulor hakti ki jaka ka bodan hakaput bat Bangladesh katai ke jingseng snong thamai rangkat ka kerteng nongwei lalap da ka khasi student union ka bamardor kalawan ban ujor hakani ka sibalang show executive member ka KGC ba jambor war pan pha tuklan mardor katkum kador khas ba ka KSU kala pha sa ka KGC kitai ki snong ki ba khala jai kisdang pensiar kum kiram ba snong ki kentup ya ka proper majai naya basti chakla basti dhorom basti bat ka alubari habakran bar kilap tai ko bor wastan jilas kdi ka KSU sengkmi usama redison snongrum ulong ba kum ka seng ka yang persya ya ka jingnu chungki khala jai man pen ibor hapo uput sam jong ka briu nyutrap kum kita kinong sensiar sinong ne kisel style headman ka jingu jor din minglayo eksti na thena po than majai ka bha po himasora hakbagi barjala ki bala song asa anthi yang mentahi kila akam gum ki snong matum ga jiktip jungi hani ngi la don santli ki snong ba ki kila akam gum kita ki mulor dan kita ki headman taka beningkong kri ni ka mulor juga proper majai tu dan su headman juga naya basti ka balai ki headman juga cakala basti basau headman juga dhorom basti badu basan di headman juga alubari te nakala ngi ba jambor waru ilo ba ita khot ikran yo pa em freeman habis itu kini kamat marba yang hidup mentai nak liang kat council sem pat dan jikte PA kalau kini ka phang bat kajing pha juga ni ka sti skin yang lam seng ba penpau ba kita keti ka jingja ka belajar nanti apa majai ka Arul Frederick menai fab ba nak liang seng la du no we kat jungi te nak liang seng ni mahamjor sa borok ni ki mender ki badan apa put usam ke beri ke nyutre ba ndalele kemudian mele try click dan ya bakin kamel dia kita ki self style headman mat nakaliang seng lara kadang yai lap ma kadang yai long ni nakaliang seng ngilong ki pen kre penting ku akade kana no penta la nai kana no por naka liang jungi ngila pa kopi cho pem freeman te ba jambori la ong ba in sakot no sen i ban pan ni chai na marado unta pengi tep i the uri tang badi pet theo di tang sarar ka majai hi oba long tau krishnong badi pet e kam himas the nakaliang jungi ding kerman ba jambor chungkia la bedi paning phang nakaliang jong ni ding la tuhi ba jambor in pet kadung ka ilaka badi ka administration act ba la bala ani pakai mardori ni ki self style headman dan nakaliang jungi ila pular chungkia la paning ka banta kini ka sti ko poi ki kerteng bangi nglayo aslemon marwat iki bompat don kerteng ru kidang don ni than majai setiap bagi kam bagi long kita ki self style headman ria momentai dekat kasil dekat ka sign bagi pha ka sign de long santali dan nakaliang sign nang yai bu dian cu kadang dang don cu ru nang yai persa jor hi lo ta bat lagi dang melek try click kum ni te kumangil ong mane ba nakaliang sign ikloi ban tinku bagi ada dia kono por ana no bentar kalian kau selalu kadang ni mo ka ko terkam nomor ba kalong gai ke basulu ngo hi ba hadu kila form santali snong abang ikli iya mari pe ya ka tan ilaka yang mana kalian sih adu untar impak dan jikte pi nakalian video si ong bin sakhat ya pa im freeman pa ne jing pecah kadang dia jing duko terkam apa ide ba ani ka phang mar ba bangi kili isip nambah mo iba jambor war yang badu unta imno jikte pi ada mai imno jikte pi kuno magi la kloi ben sna wa de kasil wai ka muhat bikin ai bikin pensai bagi dia kita ki headman ki than jete nakaliang UIM bope eknat ilaka ba jambor war ulakular ban phawat pnya badru ban panjing sai no CM ka hima sora te nakaliang jong ni ka district council ngin ngala depan ai ka commitment seki bang ni pet benia ya kan ni nomor ka district council hi kum kalong kadai tang ka authority no ka ba ni ai approval ye kinu kisnong ki bala wanra nakaliang jong ki hima ki laka te ya kan ni ngala de ong ye ki ka SU bangin hap khot yu si bangin pentikna lakini kisnong ki ba maki ki lawan ban ai hangi menta ki dei kisnong ki ba usim ula ithu na amki lani ki dei kisnong ki ba usim ula dap wan pan em ga approval nangi telara ki dei kisnong ki ba kisu yami hi gumtu kini kirang ba snong ki di sab style rang ba snong te kemen nakaliang jungi ka council min haman ai ka hukum usim bal penduk pendam
tinggal ai ka komitmen siki bagi nak leng jungi council ni sim kia ya kene nak pentara nim kuat bakin sumi in bisnis plan dayat kat kum ki kendam ki baladon ka district council ngin hab lada lawan us emang ne ada nilai kran ki berkat kila asai hang tangin sa sim ya ka step kumna ban le ban pen stop